Reka mbyuke mbaha ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV nge muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyere banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi by'umwihariko politike na diplomasi. Amakuru yacu rero kandi reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirwanire iri kubera hagati muri icyo gihugu. Aka kanya tugiye kwinjira ku mirongo y'urugamba aho mu gace ka Nyanzare abantu bakomeje kuhasiga ubuzima. Ni mu mirwano ihanganishije FARDC ndetse na M23. Ni imirwano ikomeje kugwamo abantu benshi batari bake. Imirambo y'abana ndetse n'abagore ikomeje kugenda igaragara ku mihanda, nuko hari abantu benshi bamaze kuhasiga ubuzima hagati muri aka gace ka Nyanzare. Ni mu gihe guverinoma y'u Rwanda yongeye gusaba akanama k'umutekano ka Afurika yunze ubumwe kudashyigikira ubusabe bw'umuryango wa SADC mu butumwa bugamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No gutirarira abantu bavuga bati twanarasa mu Rwanda tutiriwe tujyeyo. Aho mukuru bagomba kubimenya arahari aravugwa. Ariko ku rundi rande bakareba ati ese koko ibi bikorwa twabyumvise dukora iki? Dukomeze tubungabunge, dukomeze dufatanye n'ingabo zacu, dukomeze twumve amabwiriza baduha, dukomeze dukurikira ibyo guverinoma yacu ikora. Turanabona yuko niba hari n'ibibazo ibitangaza hakiri kare ku mugaragaro. Leta y'u Rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'u Rwanda burashinja izo ngabo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR burwanya Temistokle Mutijima. Ubusabe bw'u Rwanda bukubiye mu ibaruwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahama kuri uyu wa mbere. Ni ibaruwa u Rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Muryango w'Ubumwe bwa Afurika rwo ruvuga ko rutatumiwemo. Iyo nayo ikaba yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi baruwa ijwi rya Amerika yaboneye kopi, u Rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama harimo no kwemeza ubutumwa bwa SADC Samidi RC muri Kongo, kimwe no gusuzuma ubufasha umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa. Ibaruwa iti u Rwanda rurahamagarira umuryango w'ubumwe bwa Afurika guha uburemere akaga iyoherezwa rya Samidi RC riteje ku Rwanda no ku karere kose. Mu ibaruwa yarwo u Rwanda rushinja umutwe w'ingabo za SADC gukorana n'imitwe y'inyeshyamba igendera ku ngengabitekerezo y'irondakoko yibumbiye mu ihuriro ryitwa Wazalendo ndetse n'amatsinda anyuranye y'abacancuro. Muri iyo mitwe u Rwanda rwitiye abajenosideri n'iyabaswe n'ingengabitekerezo y'irondabwoko ruravuga ko harimo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bwarwo. Ruti Samidi RC nk'umutwe w'ingabo ugaba ibitero ufatanije n'imitwe nk'iyo ntiwasimbura inzira yo gukemura ibibazo byo mu buryo bwa politiki yatambamiwe na leta ya Kongo. Bityo umuryango w'ubumwe bwa Afurika urahamagarirwa kutemera cyangwa kudatera inkunga Samidi RC. U Rwanda kandi rushinja ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kuburizamo umuhate wo gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro wari watangijwe n'ibihugu byo mu karere. Kuri iyi ngingo mu ibaruwa yarwo u Rwanda ruti Samidi RC ubirashyigikira imyifatire y'ubushotoranyi ya Kongo yo gushakira igisubizo mu ntambara yirengagije gahunda zose zo gushaka umuti w'ibibazo mu buryo bwa politiki zari zatangijwe n'ibihugu byo mu karere zirimo ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda. Mu ibaruwa yarwo kandi u Rwanda rwashinje ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irurwanya irimo FDLR na CNRD FLN. Rugashinja abakuru b'ibyo bihugu gutangaza ku karubanda ko biteguye gushyigikira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Rurashinja kandi umuryango mpuzamahanga kwirengagiza nkana umuziremezo w'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muziremezo rwo ruvuga ko ari ugukomeza gushyigikira ingabo zakoze jenoside ziri mu burasirazuba bwa Kongo no kuba Kongo yaranze kumva ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Rushinja kandi Kongo kwanga gucyura impunzi zayo ibihumbi amagana zahungiye hirya no hino mu karere zirimo abagera ku bihumbi 100 ruvuga ko rucumbikiye. Ibaruwa iti u Rwanda ruramenyesha Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika ko gusaba uyu muryango gushyigikira Samidi RC byarushaho kuzanga ikibazo.
ubufasha bwose umuryango w'ubumwe bwa Afurika wahasamo DRC bwaba busobanuye gushyigikira imyifatire gashoza ntambara ya leta ya Kongo kandi byaburizamo uburyo bwo gukemura mu mahoro iki kibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwasoje rusaba umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika gukoresha ububasha bwe agashishikariza leta ya Kongo gushaka igisubizo mu nzira z'amahoro binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi. Rwasabye kandi abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango gukorera urugendo shuri mu karere k'ibiyaga bigari ngo barusheho gusobanukirwa imiterere y'iki kibazo. Kugeza ubu umutwe w'ingabo za SADC muri Kongo uhuriwemo n'ingabo zavuye mu bihugu bya Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi. Watangiye ubutumwa bwawo mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 aho waje gufasha ingabo za Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23. Uyu waje usimbuye w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba leta ya Kongo yanenze kudakora ibihagije mu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba y'irwanya ku isonga wa M23. Urakoze Temistocle Mutijima. Impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zakoze imyigaragambyo yamagana icyo zita ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta na M23. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda akaba n'impuguke muri politiki biyaga bigari no gukemura amakimbirane. Ngira ngo abanyekongo bari mu Rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo, basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo. Bariya ni abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu Rwanda. Kuba rero bakiri mu Rwanda muri iyi myaka yose bigaragaza intege nke za Kongo. Numva rero ko Kongo yabatega amatwi n'umuryango mpuzamahanga ukabatega amatwi. Ariko ikindi wavuga uti u Rwanda narwo nk'igihugu cyakiriza mpunzi niba baritse bakigaragambye uyu munsi, nyamara kandi iyo bigaragambije basaba ibindi leta y'u Rwanda irababuza, ndetse muzi ko hari igihe yanabarashe. Sinzi rero ko ari impuhwe leta y'u Rwanda ibafitiye cyane, nubwo hari abanyarwanda nyine bisa muri rusange abanyarwanda bumva akababaro k'impunzi z'abanyekongo, ariko ntekereza ko icyo u Rwanda rwafasha izo mpunzi kurusha ikindi nuko narwo rushyiraho akarwo gakomeye kugira ngo mu karere ka Kivu hariya bakomoka haboneka amahoro bityo basubireyo. Nyuma yuko aka gace kigaruriwe n'umutwe M23 imirwano ubu noneho urugamba rurasa naho aribwo rutangiye imisozi ya Kasesero, Kashirira, Kirima aho hose ubu ngubu isasu ravuze ubu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Muti rero ibintu byifashe bite ubu ngubu kugeza ubu amagingo ya intambara ihagaze ite? Banza rukande subscribe kugira ngo yabanje kubera hitwa Imapenga ndetse n'ahitwa Kachiru. Aho rero M23 yakinagije igisirikare cya leta Kongo FARDC nabo bari gufatanya barimo SADC, barimo inyeshyamba za Wazalendo, barimo FDLR ndetse n'abacanshuro bifatanyije kugira ngo bahurize hamwe mu guhangana n'umutwe M23. Nyuma y'uko rero birukanse bahunga amasasu ya M23 bajya hitwa Inyanza. Ahangaha arasa naho habereye imirwano ikomeye cyane kuko yamye imirwano bayi mu masaha agera muri 5 aho M23 yakije umuriro ku gisirikare cya leta FARDC ndetse nabo bari kugifatanya barimo SADC, barimo FDLR, barimo n'inyeshyamba zitandukanye zirimo Wazalendo. Aha rero birasa naho imirwano yakomeye cyane kuko M23 muri aya masaha agera kuri 5 byarangiye yigaruriye aka gace ka Nyanzare. Na agace gafite amateka akomeye cyane ku gisirikare cya M23 kuko niko gace kavukamo indwanya kataraboneka cyangwa se umuyobozi w'uyu mutwa M23 mu bya gisirikare General Sultani Emmanuel Makenga wavukiye muri aka gace. Ahangaha rero nubwo ataje kwakurira kuriya muri territoire ya Rucuru, ariko amateka agaragaza ko ariho General Sultani Emmanuel Makenga yavukiye. Byumvikana neza ko rero byagombaga kuba ari intsinzi ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ndetse ngo yaba ari nayo mpamvu amasaha menshi yashize babyina intsinzi mu nkengero z'umujyi wa Sake aho bisa naho bakoze ikirori kidasanzwe. Nanone kandi bifite icyo bisobanuye kuko ngo M23 yabiri kugenda yiyegereza cyangwa se yigarura uduce dufite icyo dusobanuye cyane cyane ku mateka afite aho ahuriye n'ibyo barwanira birimo abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bahohoterwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nyuma y'uko bigaruriye aka gace ka
Nyanzare ntago intambara ihagaze, nta nubwo imirwano igeze ihagarara na gato, kuko iruhande rwa FARDC n'abo bari gufatanya barimo ingabo ziganjemo iza SADC, iz'u Burundi ndetse n'inyeshyamba Wazalendo na FDLR bahise bategura igisa n'igitero cyangwa se operation yo kwihimura no kugira ngo baburizemo gahunda za M23. Bivugwa yuko ngo M23 bishaka kugenda gufata utundi duce dutandukanye twegereye ahangaha i Nyanzare, no kuvuga mu misozi ya Kasesero, mu misozi ya Kasharira ndetse kugenda ugakomeza ukagera ahitwa Ikirima. Aha rero ubu hari kubera isibaniro, M23 irakinagiza cyane igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Mbere yuko nkubwira operation yose uko yagenze neza nuko urugamba rwatangiye, nta makuru ufite y'abandi hantu baba bagiye bigaruka usibye Katiro, usibye Nyanzare, kuko imirwano yabereye za Mazenga se yo ngo amakuru tugeze muri mugoroba ni nayo ngayo, nayo ko nyine ibyo bice birayi bifashwe kandi nta n'abaturage. Rero ubwo twisanze twageze Nyanzare kandi bitari muri gahunda yacu, ibiganiro twabigize hamwe ni n'umuco yuko turabikoresha umunsi kundi, ariko nubwo twafitana nawe kumeza kumubwira kumusaba kwegura. Rero kugira ngo barase ibindi mabombe n'ibintu bisanzwe basanzwe babikora buri munsi, hari n'ubwiye ashaka kuratiri ahubwo akabiri wirangiza kirasa, yababwira ngo rasa imbere akarasa inyuma. Rero ayo mabombe koko agomba kuba yararashwe, agatinyisha abo bakuru babo b'ingabo, ariko ntabwo ari twayarashe. Ngo rwego hariyo za misile n'iki byose, ariko ntabwo u Rwanda ni M23 Rwanda, ntabwo ari u Rwanda, sinzi ngo babihuza. Ikindi cya kabiri, habungiye we hari icyo ushinja leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda akaba yinjira mu mirwano ku mugaragaro, noneho ikareka kutuma bayikeka kandi itabyemera. rwose akaba leta y'u Rwanda niba nayikeka ahubwo barabyemeza ninjire ku mugaragaro, urumva n'uwo bayivuge n'ubundi barayivuga, urumva leta y'u Rwanda akaba igiye ku mugaragaro, n'ubundi bigaragara ko n'ibitero biri hariya birahiga cyane. ntujye mu movement itsinzwe FDL ntibayinjiza mu Rwanda. ese bamuganye bavuga bati izo misile soreri ihafite uhafite u Rwanda zirakanga Nations Unies, zirakanga ingabo za Loni, zigakanga abashinzwe kugarura amahoro hariya mu karere, zigakanga se cyane ko uza kubombarira mu baturage sha yihore. Baravuga ngo izo misile ngo zica ubuzima bw'abaturage b'abasivile. Yasha n'ubu kubicurika. Oya ntabwo byanditswe.